اکران نوچه تیوی شف باش بینرین ما و یا رو گشتانین گرینگ اندناوا روژه دا قومین امیجواره بینن سر اکرانی کرم بکن. نرازی بونن لدیجی تکچونا آبوریا سوریه دوام دکن. شنین تلتمره لدیجی روشا دبار و خدمتگزاری یا خراب ریا انفوره گرتن. شنیان بانگلالین پیوندیدار کرن کووی کریز چاره سر بکن. مسد جی پشتگیریا چالاکین گل کرو گوت کو به چاره سریه کی سیاسی اف پرسکریک چاره سر نابه. گریدای ویم جاره پارزگاری حسکه نوردین احمد جی شانده کی جنتوین یک بوی پیشوازی کر و دوسیای مروی بوان را گوتو بیش کر. لسوریه برتکن لدیجی کریزا آبوری دوام دکن. شینی باجاره تلتمره جبر روشا دباری و خدمتگزاری یا خراب چالاکیه که شرمزار کرنه لدارخستن. شینی لدربازگهن باجار کنبون و ریا انفور گرتن. خو پیشاندران دیار کر کو زیده کرنا بهای پترول بارن آبوری لوان گراند که. شینیان هر وها بانگ لعالین پیوندی دار کر کو برسوادا خوازن وان بدن و کریزن هیی چاره سر بکن. لسروی کریزا آبوری و جیانی یا کو سوریه تیره درباز دبه مجلس سوریا دموکراتیک مسد جی داخویانی اکدا. مسد دازانین کو روشانها کو سوریه تیره درباز دبه جبر سیاستا ریوبریه یا. کو جدانینا چاره سریه که را گرتیه. مسد اشکره کر کو بردوامیا وی سیاستی وی گل سوریه پنابر بکه و افدهیله کو مجارا جهف خستنا جواکی کورتر ببه. مسد پشگیری دا چالاکی انگل و جبو چاره سریه افخال دیار کرن. جبو سازکرنا پیشاروجا سوریه پیویست چارەسەریەکە که سیاسی یا گشتی هبه. دوی سازین دولت جنوب و دوری هشمندیه یک ناوندی بین آواکرن. جبو خدمتگزاریه که باش، دوی جبو آبوریه که دادمند، سیاسته که آبوریه زلال به دست گرتن. جبو پاراسنا جواکی، پیویست پلان بلز جبو بشن جواکی بیدانین. دوی ری لبر گندلیه بگرتن. مسده داویه ده گوت کو تشتی کو نها پیویز دکه وینکه نشتیمانی یا گشتیه کو به چارچوبه ولاتی بون و دادمندیه بیوگراندن. پارزگاری حسکه نوردین احمد جی شانده یک نتوین یک بوی یا کو روش آبوری و سیاسی لحرم دشوپینه پیشوازی کر. نوردین احمد ری و بری اوفیسا کومیسرا بلند آنتوین یک بوی یا کاروبارین پنابران اولیور سمیث پیشوازی کر. جوین دی چارچوبه هفرزیا هفبجدش بو شوپاندنا مجار مرووی لپارزگه هاتل دارخستن. دی جوینه ده هر دو آلیان روشا مرووی الحسکه و آستنگین گریدای شرط و مرجین جیانی و خدمتگزاری نرخاندن. هر وهاره بازن زیده کرنا هفکاری و هفرزیا دناور آلیین پیوندی دارده هاتن گوتو پیش کرن. دا کو برسفدانا پیدوین مرووی باشتر ببه. ده همان دمه ده دی جوینه ده مکانیزمین پیشگیری و آلیکاری جبو کچبرین سریکانی هاتن گوتو پیش کرن. آلیان گرینگی آماده کرنا شرط و مرجن گنجاو جبو و گراوان آبرومت و اولهی و دابین کرنا پیدوین بینگهین دوی قوناغی ده برچاف گرتن. لسوریه افدمک روشا آبوری هر دچه خرابتر دبه. بریارین حکومت آوگوهز آ سوریه بوهابون زیده کریه و روشا گل هر دچه خرابتر دبه. دچند روژین بوریده لپاریزگاه حسکه کریزا سوتمنیه درکتیه و اف یک باری ولاتیان دو قاد گرانتر کریه. آجوکار و شینین حسکه جالین پیوردیدار دخواست دکن که اف پرسکریک چاره سر ببه. پشتی هاتنا حکومتا و گوزا سوریه روشا آبوری هر کودچه خرابتر دبه. شینین باجار حسکه لهمبری بوهابونا نرخ سوتمنی نارازینه. روزانه شینین باجاران دادکوین کولانان و نارازیبونا خواه لهمبری نرخ بانزین و مازوت نشان دادن. وی کریزه باندور هم لچون و هاتنه و هم جی لسر نرخ کل و پلان کریه. خودین جنراتورین باجار حسکی جبر نبونا مازوته جنراتورین خورا وستاندنه. اف یک باندور لسر ولاتیان دکه جبر نبونا الکتریکه. یک جخوادی جنراتوران گوت کو نبونا مازوت بار ولاتیان گراندکه او تکس کر کو اگر افراوش بردوام بکوی نرخ امپیران ببه $10 سر هر امپیره کی نها 25,000 لیره. بالنسبة لجبو بغابونا مازوت عبك مزن لسر مواطن يعني مواطن لما كار بحملين اف بغابونا هاني تأثيرها قالك سر عردي هي راستيجي قالك جاري مدنقي خلقندي عند سازيا ودرا كسك تجاوب ندام يعني
كسك يقول هنا ندعمه ونما موضوع مثلا مازوت زيادة يعني زحمته مواطن نكار في باري راجي كهرباء مثلا نجداني سبعة واش نيفي شفي حتى سبي تناذكر زحمته قال لك كسك مواطن نكار كهرباء بكشيني يعني وطبعا تشتكي نباش جبو عالمي يعني مثلا نساغ يعني محلات يعني رزقي عالمي سري تعدى قال لك معقول يعني امبير $6 زحمته حال امبيرك $6 شو مالها هي يعني كيماني شهر امبير حتى 10 امبير اجره يعني انا امبير هي خدمي او ارزانه انا مبدئيا ما قريب 25000 بس شبو في ما هي حتى استقرار الوضع شبه او خويا قالك بالسيد ودراسه من شكري لجان دركتنا بوي $6 و19 سنت كلفا امبيري خدمي اي مازوتا ارزان اما مازوتا حر انا تسعيراوي حفتي 5 سنت يا حشتو حي سنت و$6 وبسر دركه عادة نصر جبو مازوت شباب او مازوت سعراوي جبو مسائل خدمي يعني بكيماني السربسة كان انت ناس صار مازوتي فقر تشتكي مقبول بالناف يعني الجور مجتمعي ما هروها ولاتین باجار حسکی جی دیار کرن کو او جبر قط کرنا جنراتوران گلک زحمتیان دکشینن كتنا ريفابريا بلدية دي لجنام والدتا قش كتنا ام والدي وان هني كتنا لجنام بلدية دي ام مطالبة دي كن لجنا والدتا بغير عندن لجنا والدتا بغير عندن جيبو تحكمية في ملتينك هناك موتور حيانها شريفا حياة روجايرو بازا سندني ملت فقيرة أو ملت إمائي 25 ورقة هناك ملت حقي باكيتي تبيرتني يا دا أمبيرين يا أمبيرك نكاري 25 أمبير 25,000 عبده ضريبة حرام لداتينه منه موتور ونيف ساعتيش بيشي بخوي نيف ساعتيش باشي بخوي في ساعتك سي لتر ضربي سيهيبك او نحسد لتر بكون حقي عاملي خود رخصية او بلاش او دزية او بلاش سر مثلا مازوت شلل كرفي دنيا قشيد لكن ودي أسعار قش بهابون مولد بهابون قدرتها خلقين ما هي إيرو درام بي مولدين يعني وضعك قلكي نباشاتي سرفي ملتي أم نما ظانين يعني أمبري خبدنكي تدنر الشلل كتيفي ولا تيقشيد تشركري أم ولا تي بترولين ولا تي مازوتين وأفتش بسري مدبي أم هيفي ورجيدكن قمازوتي بدن فام والدا قبتشكي حركات بيدنيا تشيبه بتشكي شوق بي شارعي ما دوت دنري اف شارع قش فرشبون بهای مازوت بازار سربست جه 55 سنتان درکت 75 سنتن امریکی لی مازوت خدمت گذاریه جنراتور اونانگه انگشتی جی بهابونه لهرم دبن کنترل حکومت وگوز از سوریه ده بهای مازوت به 88 سنتن امریکیه لی اف یک باندور کنینی لولاتی و آجوکارین هرم دکه زیده نیف صد ساله ده سر پروژه سیستماتیکا کمبرا عربی را درباز دبه. پلانا سیستماتیکا رجیما بحثه که 24 حزیران سال 1974 ده دست بکر به دست سرکرنا 3 میلیون دونمی عرد کردان و آنینا عشیرین هاویردوره نتن عرد و سینور لیبل جیانا نفشان جی روبروی پشافتن و کوچبریکی به ایش کرن. د دیروکا گلان ده هنک روژ هنه نابن تنه دیروکک لسر کاغسه لی دبن دسپیکا و گوهراندنا جیانا به میلیونان مروان. جبو کردین روژاوای کردستانه 24 حزیران 1974 دسپیکا فرمانه که نوبو. دوی روژه ده رژیما بعثه سوریه به فرمی دست به جیب جی کرنا پروژه کمبرا عربی کر. پلان کو ارمان جاوه بریناره هین کردی ین لسر خاکاوان آبا و کالان بو. هرچند پروژه د سال 1974 ده به پراتیکی دست بکر بجی روپلا و یارش د سال 1963 ده هاتبو نفساندن. رژیما بعثه دبن ناوی کمبرا عربی ده دست به پنگا و هری مزن آ عرب کرنا خاکا کردستان کر.
پلانا کو ji aliyê berpirsê ewlekariyê wê demê Mihemed Taleb Hilal ve hatibû amadekirin şerîdeke sînorî ya bi dirêjahiya 275 kilometreyan û kûrahiya 15 kilometreyan hilbijart. Ji dêrikê heta girê spî, dilê çandiniyê û erda herî berdar a Kurdan bi darê zorê ji destê wan hat girtin. Zêdetirî 3 milyon donim erd hatin standin. Dibin navê çeksaziya çandiniyê de rejîma Beysê bi 10,000 erebên ku wekî Xemer, Ango, Xettav dihatin naskirin ji herêmên Raqa û Helebê anîn û li ser mal û milkên Kurdan bicihkirin. Zêdetirî 40 gundên nû yên bi navê gundên nûjin ji bo wan hatin avakirin û li wir hatin bicihkirin. Nêzî 355 gundên Kurdan ji vê projeyê zirar dîtin. Gelek gundên Kurdan hatin rakirin û tevî gundên ku nû çêbûne bûn. Nêzî 150,000 hemwelatiyên Kurd jî ji vê projeyê zirar dîtin. Raportên Human Rights nîşan didin ku armanca rastîn pêşî li avakirina girêdaneke erdingariya Kurdî li seranserî sînoran bigire, Kurdan ji herêmê koç bikin û malbatên Ereb li cihê wan bicih bikin. Bi awayekî ku xizmeta siyasetên inkar û pişaftinê bike. Ev proje tenê bigirtina erdan bi dawî nebû. Navên Kurdî yên gund û bajaran jî hatin qedexekirin. Kobanê bû Eyn el Ereb, Serêkaniyê bû Re's el Eyn û Dêrikê bû El Malikiyê. Bi sed hezaran Kurd ji mafê nasnameyê hatin bêparkirin û bûn biyanî li ser xaka xwe. Lêkolîner destnîşan dikin ku polîtîkaya Kembera Erebî îro jî bi şêwazên nû berdewam dike. Dagirkirina Efrîn, Serêkaniyê û Girê Spî di salên dawî de û derxistina Kurdan ji malên wan berdewamiya heman hişmendiya guhertina demografiyê ye. Îro 52 sal di ser wê bûyerê re derbas dibin. Herçend piştî şoreşa 2012 rêveberiya Xweser hewldana parastina mafên qurbanî û xwediyên erdên kevin dike jî mîrateya giran a Kembera Erebî hîn jî wekî metirsiyeke sereke li ser pêşeroja herêmê li ber çavan e. Encumena Niştimaniya Kurd ya Sûriyê enekesê ji bo salvegera 52 a Komara Kembera Erebî daxuyaniyek da. Enekesê diyar kir ku armanca serekeya projeya Kembera Erebî guhertina demografiyê bû. Encumana Niştimaniya Kurd a Sûriyê enekesê di salvegera 52 a bi cîhanîna Kembera Erebî de daxuyaniyek belav kir. Enekesê diyar kir ku Kembera Erebî yek ji xetertirîn polîtîkayê nicatperest û şofînîst bû û got. Enekesê diyar kir ku biriya Kembera Erebî projeyên erdên Kurdan ji wan hatin stendin û li Ereban hatin belavkirin. Armanca sereke ya projeya Kembera Erebî guhertina demografiyê ya bi zorê bû. Enekesê di daxuyaniya xwe de ragihand ku 24 Hizêrana sala 1974 bi rêveberiya Partiya Beysê ya Sosyalîst biryara hejmara 52 derxist û got. Bi hinceta çeksaziya çandiniyê erdên Kurdan ê ku di sala 1965, 1966 û 1967 de dest danîbûn ser hatin dabeşkirin. Ev erd li ser sînorê Tirkiyê bûn. Kurahiya wan 10 heta 15 kilometr û dirêjahiya wan jî 275 kilometre bû. Rûberê van erdan bi giştî 2 milyon donim bû. Hinceta wan a wê demê ew bû ku ji bo çêkirina bendava Firatê ev bi ser hinek gundê Ereban de girtiye. Lewma ew Ereb anîn li ser erdê Kurdan bicihkirin. Enekesê destnîşan kir ku 24 Hizêranê ji bo gelê Kurd rojeke reş e û dazanîn. Wê demê çil gundên Ereba hatin avakirin. Erebên ji Menbic û Tabqayê anîn li nava gundan bicihkirin. Li her gundî nêzîkî 100 malbatî hatin bicihkirin. Hemû xizmetguzeriyên wekî av, elektrîk, dibistan, rê û telefon ji bo wan hatin dabînkirin. Ev di demekê de bû ku li tu gundê Kurdan ev xizmetguzerî tunebûn. Encûmanê bang li hemû hêzên niştîmanî, demokratîk û civaka navneteweyî kir ku hebûna gelê Kurd di destûrê de were naskirin. Her wiha enekesê xwest ku hemû siyaset û projeyên nicatperest yên wekî Kembera Erebî werin hilweşandin. Di dawiya daxuyaniyê de hat destnîşan kirin ku divê Sûriyeke nû ya demokratîk, navendî û wekhev were avakirin.
Civînên Komeyên AK Partî û Partiya Gelecekê li Meclisa Neteweyî ya mezin a Tirkiye hat li darxistin. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragihand ku ji bo derxistina qanûnên pêvajoya çareseriyê ew zêde demê dirêj nakin û êdî demekî kur de qanûnan bînin meclisê. Îro civîna Koma Partiya Dad û Geşepêdanê û ya Partiya Gelecekê bû ku heftane li Meclîsa Tirkiye pekte. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di civîna Koma AK Partiyê de axaftina kir û li dijî muxalefetê got. Em digel tiştên ku partiyên din yên siyasî dikin, an jî li ser çi nîqaş dikin, eleqdar nabin. Prestîca Meclîsa Neteweyî ya mezina Tirkiyeyê tê xerabkirin û saziya siyasî tê lawazkirin. Her wiha Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan derbarê pêvajoya aştî û civaka demokratîk te anî ziman ku ew li ser çarçove qanûnekê dixebitin û ha got. Me jî dixwest vê pirsgirêka 5 salî yekser çareser bikin. Lê mixabin, geşadanên li herêma me hişt ku em bi awayekî hestiyarî û bi tedbîr tevbigerin. Em niha li ser çarçoveya qanûnî dixebitin ku tasfiyeya rêxistinê lestir bike. Piştî danûstendinên pêwîst, em zêde dirêj nakin û dê bimînin rojava meclisê. Serokê Partiya Gelecekê Ahmet Davutoğlu di civîna Koma Rêya nû ya Partiya Gelecekê de axivî û balkişand ser helwesta Tirkiyeyê ya li hemberî siyaseta derve. Davutoğlu balkişand ser venexwendina Tirkiye ji bo civîna bilind AG heftê û got. Heke Kenya û Korya Başûrî ji bo civînekî werin vexwendin û Tirkiye neyê vexwendin wê demê weylime. Ev tê wataya ku hûn li ser masayê tune ne. Ev tê wataya ku ew tenê bi Enqerayê re hevdîtinê bikin, ne ji bo danûstendinên rastîn, lê ji bo ku bibin beşek ji pêşandanê. Davutoğlu tekez kir ku Tirkiye di navenda pirsgirêkên Ukrayna û Îranê û her wiha krîzên herêmî de ye û ev peyam da. Divê Tirkiye giraniya xwe di nava NATOyê de nîşan bide. Divê dev ji tonên tirsonek û lêborînê were berdan. Li Enqerayê beriya lûtkeya NATOyê hêzên Tirkiye lez dane operasyonên ewlehiyê. Di operasyonekê li dijî şaneyên Daişê de kesek hat kuştin û yek jî bi birîndarî hat binçavkirin. Hat ragihandin ku ev sergirtin li dijî şaneyên Daişê doh sibehê li taxa sazgasî ya Enqerayê pêk hatiye. Li gorî ragihandinên Tirkiye di sergirtina wê malê de ku şaneyên Daişê lê diman, di navbera polîsan û du kesên hevjînên hev de pevçûn derketiye. Di encamê de kesekî bi navê Mihemed Kafî hat kuştin û hevjîna wî jî bi birîndarî hat binçavkirin. Doh jî di çarçoveya ewlehiya civîna NATOyê ya li Enqerayê hevseroka Partiya Şoreşger Elif Toran jî di nav de 16 kesên endamên partiyên çepgir hatin binçavkirin. Fermandariya navendiya Amerîkayê ragihand ku wan li Sûriyê serçeteyekî Daişê bi navê Elî Hesên Elawî bi operasyonekê hewayî kuştine. Fermandariyê ragihand ku hêzên wan rojayînê ango roja 19 Hezêranê li Sûriyê li dijî serçeteyekî Daişê êrişekî ezmanî pêkanîne. Fermandariyê eşkere kir ku di encama êrişê de serçeteyekî bi navê Elî Hesên hat kuştin. Fermandariya navendî dazanîn ku êriş wekî beşekî ji hewildanên berdewamî yên dewletên Yekbûyîn Amerîkayê ji bo têkbirin û ji holêgirakirina terorîstan e. Ji xwe ev terorîst çi li derveyê Amerîkayê çi jî li hundirê wê dixwazin êrişî Amerîkiyan bikin. Cîgirê Wezîrê Derveyê Îranê Kazim Gerîb Ebadî daxuyaniyên Amerîka yên derbarê vekolên tesîsên nuklerî de derewand û ragihand ku gihiştina navendan tenê di çarçoveya rêkeftinekî dawî û piştî rakirina dorpêçan pêk tê. Hevdemî vê serokê Amerîkayê Donald Trump careke din hişyarî da Tehranê ku eger pereyan ji keşteyên ku di tengava Hormuzê re derbas dibin bistîne, ew ê danûstandinan bi dawî bike. Most notably the right to life,
have been extensively جیگری وزیر دروی ایرانی کاظم غریب عبادی دو پوستک دل سر اکسی تکلداری مجارا گهشتنا تأسیس نوکلری ایرانی دا خویان یکدا. کاظم غریب عبادی دیار کر گو مجارا گهشتن تأسیس نوکلری ایرانی گو راستی ایریشی هاتنه و تنید چارچوه کره کفتنک داویده به دولتین یکبوین امریکای را پیکوره. ده همان دمیده کاظم غریب عبادی دا زانین گو او یک جی پشتی را کرنا دور پیچن امریکای و ورن پیک آنین. بریانها پشتی داوی آنینا گرادان و استندنال سویسرایی جیگری سروک امریکای جدوانس گوتکو ایرانی اره کریه. دزگه نوی نوکلریج آلیه و کولینرین آجانسا انرژیا آتومی یا ناو دولتی و ورن و کولاندن. آلیه ایرانی پشتی داخویانی آوانس اف آگاهی دادوراندن. گوتکو مجارا نوکلری نهاتیه گوتو بیش کرن. هروها ایرانی گوتکو مجارا نوکلری نای گوتو بیش کرن. حتی گو حمو بندین پیمانی پیک ورن. ریبر گشتی آجانس صناف دولتی انرژیا اتمی رافائیل گروزیجی پشتراس کر گلگوری بند پیمانا راگهاندی و کولر د سردانا ناوند نوکلری لی ایرانی بکن بریوان دا خویانیان و بری جوینا سویسرای سروک امریکای دولان ترامپ دیار کربو گو ایرانی سوزدای گو چکا نوکلری بدست نخه ایرو جارکدن ترامپ اویک ببیر خستو گوت ایرانیان وکه بشک جل هفکرین آداوی سوزدای گوچک نوکلری بدست نخن. هگر ایران دخواز بلای بدست بخه بلا بر بچک نوکلری و بچه. اجبلی وی دونالد ترامپ گف خوار. گو اگر اثبات ببه گو ایران اجبو کشتین گو تنگاوا حرم زیر درباز دبن پردستینه. اوی دانستندنه به ایرانی را بقدینه. دونالد ترامپ دیار کر گو ایرانی دولتین یک بوی آگاهدار کریه. گو برو واجی راپورین تشویقار او جی کشتین گو تنگاوا حرم زیر درباز دبن تو خرج جندن ناستینه. دولتا ایرانی کریارین بنچافکرنه لدیجی ولاتین روشلاتی کردستان و ایرانی بردوام دکه. ایرانی جارکه دن دو ولاتین جروشلاتی کردستانی گرتن. لگوری آگاهین کو جهلا رخصنا مافی مروان آهانای و هاتیه بلاف کرن دو کس لروشلاتی کردستانی هاتن گرتن. هنای دازانین کو هیزن اولهیه ینسر به دولتا ایرانی و بسر مالا ولاتین بناوی مصطفى محمدی دا گرت و او برن دادگاه باجاره دل هورانی. هروها کسی بناوی مشتبه یافار جی جالی دولتا ایرانی و هات گرتن. لگوری همان چافکانی هر دو ولاتی مشتبه یافار کو ماموسته زانینگه و مصطفى محمدی کو کارمند نالبندیه جروشلاتی کردستانی نه. مصطفى محمدی بریجی دو خو پیشاندانین 2025 ده هات بو گرتن. پشتی ریزه هفدیتنین لأوروپای فرمانداری گشتی قصد مظلوم عبدی و هفسروکا گرینندیتیا تکلین در و یاری و بریا خسر الهام احمد و گریان. فرماندار قصد مظلوم عبدی و هفسروکا گرینندیتیا تکلین در و یاری و بریا خسر الهام احمد حیفده حزیران چبون أوروپای. مظلوم عبدی و الهام احمد هفدیتنین خواه لإيطاليا يدابون دست بکرن. ده حیفده حزیران جی إيطاليا در باسی فرانسای ببون. مظلوم عبدی و الهام احمد به وزیر کارین دروی فرانسای بارول تره هفدیتن کرن. پشتی هفدیتن لفرانسای چون هولندای. لهولندای جی چند هفدیتن دیپلوماتیک بکانین و در باسی بلژیکای بون. لگوری آگاهیان مظلوم عبدی و الهام احمد گراخویا اوروپای به سردان آلمانیای بداوی کرن. لسرناوروکا هفدیتنان آلیین تیکلدار تو داخویانی ندانه. سروک یکیتیان اجتماعی کردستان بافل جلال طالبانی لسلیمانی سردانا تفگرا گوران کر. سروک یکیتیان اجتماعی کردستان بافل جلال طالبانی جالی ریوبری گشتی تفگرا گوران دانا احمد مجید و هات پیشوازی کرن. دجوینه ده برپرس بوردا پیوندین کردستان یعنی که آماده بون. دیده گشدان داوی سیاسی لباشور کردستان و عراقی هاتن گوتو بیش کرن. یعنی که و تفگرا گوران تقضی لسر پیشخستنا پیوندین دناوبرا هر دو آلیان دکرن. هر وها تقضی لسر پیوستیا در باز کرنا زحمتیان جی هات کرن. رادست کرنا 120 میلیارد دینار داهاتا نافخویی یا نبترولی
پرسکریەکێکی دنابەرە حکوومەتە باشووری کوردستان و حکوومەتە عێراقێدا چێکریە. سەرۆکی حکوومەتە باشووری کوردستانێژی دبێژە کۆ تو بنگەهێن یاساییش بۆ وی کاری تونەنە. رادستکردنا پرین دهات نافخوایی پرزگریک د نافبر حکومت باشور کردستان او حکومت عراق ده چکریه. اريد موظف حريص على عمله، حريص على خدمه البلد هذا. اللي بهاي المواصفات صعب. روح سوريا. جبو دابشکردنا موچه خورن باشور کردستانی حکومت عراق ماهانه نزدیک 9.5 میلیارد دینار جبو وزارت دارایی و آبوری باشور کردستانی دشینه. لهمبر هنارتنا وی قباره پرایی مرجن حکومت عراق هنه یک جوان مرجنجی کودوی حکومت باشور کردستان ماهانه 120 میلیارد دینار دهات نافخوایی یا نه پترولی جبو حکومت عراق بشینه. لیبل افچند مهن که هناردکرنا وی قباره پرایی جبو عراق جالی حکومت باشور کردستان و داغرد به او 120 میلیارد دیناران کم بویه جبو 5 میلیارد دیناران. هنجت اوانجی اوه کو داهات نافخوایی کم بویه و چنده حکومت عراقی دلگران کریه جبر ویه که وزیر دارایی عراق راگهاند او گوت هر مه امی موچه خورین حریم کردستانی دما خود بدن لی امی 120 میلیارد دینار جپره موچه قد بکن. تکلداری مجاری سروک حکومت باشور کردستانی مسرور برزانی دیار کرد که قد کرنا 120 میلیارد دیناران جالی حکومت عراقی و چه بنگه این خوی یاسایی نینه تشتی که دیاسای دهاتیه را دست کرنا نیو دهات نافخوایی باشور کردستانیه هر وها گوت که دما خود اف بریار جالی کسکی و هاتیه داین لنها دهات نافخوایی باشور کردستانی کم بویه و دوی حکومت عراقی وی مرجی سفک اما بکه عراق و تایبەتی لە هەرێمی کوردستان زیاد بکرێ چەند داهات زیاد بکرێ ئەو وەختە هەرێمی کوردستان لگوری ریکفتنه که نابر عراق و باشور کردستانی ده دوی باشور کردستانی روزانه 200,000 برمیل پترولی و ماهانه 120 میلیارد دینار جداهات نه پترولی و جداهات نافخوایی باشور کردستانی را دست حکومت عراقی بکه. دهمبر ده حکومت عراقی جی ماهانه نزدیک 9.5 میلیارد دینار عراقی جبو موچه خورین را دست حکومت باشور کردستانی دکه. لگلک دورین باکور کردستانی تالانا خوزای بردوام دکه و قادین جیان تین تونه کرن. لچولی که تهوی نرازی بونین ولاتیان دار تین برین. لمرشه لگرینا کانان و لگمگمیشی نوبتا پاراستنا خوزای بردوام دکه. لباکور کردستانی به دست لشکر، جردوان و شرکتان پروژهین تالانه تی پیشخستن. جبر پروژهین تالانه هر کدچه قادین دارستانی کم دبن اولوان هریمان ریسکا زوابونی جزیده دبه. لگوند جافران اچولگی تاوی گلک اترازن گندیان جی برینا داران نهاتیه سکناندن. هات زانیم برینا داران نگل دخوازا دو گندیان دست بکریه جردوانچی داغلی برینا داران دبن و دارین تیم برین تیم فروتن. مختار گوند جنگیز کشین دیار کرکو جبر تالان کرنا خوزایه آوا گوندیان گلک تی قد کرن ریسک هزاز گلک زیده بویه و بانگا داینا پشکریه کر. 2023'te usulsüzce kesildi. Şimdi yine gelmiş burada kesilmişler. Biz köylü olarak hiç kimse de ormanın kesilmesini istemiyoruz. لگم کمیجی لدیجی تالان خوزای چالاکیا نوبده ددومه. نوبدا لدیجی پروژه سانترالا انرژیا ژئوترمالی اکوج آلیه شرکتا اگنس H2 انرژیه یا امریکا تی پلان کرن در روژا 53 ده. شینین گوندن دربا یک مال و کورهنگوی نوبت دوری گونده قاسمانی کرن. د سردانان ده چالاکگران لدیجی پولیتیقا اینتالان کرنا خوزای کردستانی بانگا بلند کرنا تکوشینه کرن. Herkesin kendine ait bir inancı ve yaşam biçimi vardır. Biz bu bağlamda bir de bu doğaya saldırıyı da ele alıyoruz. لگونده کردوغلی مرشجی لدیجی آواکرنا کانین کوران و لگرینا مادنان گل نرازی بون نشان ده. در کاتولیکو روبریا گشتیا کاروبارین مادن و پترولی لیسانسا لگرینا مادن دایه کما 2B گوخباتین کلاندنا مرمر و کوران لتاغا مول اوسون یال دوراچیای توته لنافچیا کردوغلیا مرشی و دهوینه. لوی قادا کو تاسیس شرکتی هاتیه کرن خانیین گوندیان زویین وان باغ و باغچین وان هنه شنیین گوند بیجن کو او نخوازن کس زراره بده خوزایوان. Taşını savunuyor. Onun için bizim inancımıza karışmak.
لواشنطنê gerranûya danûstandina navbera Lubnan û İsraîlê de doh dest pê kir û hîna jî berdewam dike. Li gorî hin çavkaniyan planekî teknîkî tê kirin ku artêşa İsraîlê hin herêmên Başûrê Lubnanê radestî artêşa Lubnanê bike. Lê hem Serokwezîr hem jî Wezîrê Parastinê yê İsraîlê ragihandin ku herçend daxwazekî Emerîkî hebe jî ew ê hêzên xwe ji Başûrê Lubnanê venekşînin. Li Washington geranûya danûstendina navbera Libnan û İsraîlê do dest pê kir hîn jî berdewam dike. Li gorî Reutersê gotobêj li ser planeke tektîkî tên kirin. Li gorî vê plana tektîkî dê hin herêmên gotişarê li dijî Hizbullahê de li Başûrê Lubnanê kontrol kirine radestî artêşa Lubnanê bike. Derbarê vê mijarê de Serokê Lubnanê Joseph Aoun axivî. Joseph Aoun diyar kir ku armanca vê pêvajoyê xurtkirina agiribestê ye. Aoun her wiha got gotobêj li ser herêmên pîlot hîn didomin. Piştre Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu ragihand got hêzên İsraîlê li Başûrê Lubnanê herêmeke ewlehiya ya topan ava dikin. Da got pêşî li êrişên li Hizbullahê bigirin û wiha got hêzên İsraîlê ji deverê wekî herêmên ewlahiyê li Lubnanê binavkir ve nakişin. Her wiha Wezîrê Parastinê yê İsraîlê İsraîl Katz jî di hevpeyvînekê de di konferansek rêberên herêmî de diyar kir got herçend daxwazeke Emerîkî hebe jî ew ê hêzên xwe ji Başûrê Lubnanê ve nekişînin. Ji aliyê xwe ve jî Serokê Fransayê Emmanuel Macron bang li peymaneka agiribestê ya domdar kir û tekez kir govekişîna İsraîlê divê pişandina artêşa Lubnanê re hevdem be. Da got serweriya dewletê li Başûrê Lubnanê bi tevahî were xurtkirin. Rusya ragihand ku wan 323 dronên Ukraynayê anîne xwarê. Di encama van êrişên Ukraynayê yên dronî de kesek hatiye kuştin û yek jî birîndar bûye. Li rex van êrîşan balozxaneya Rusya ya li Enqerayê ragihand ku Serokê Rusyayê amadebûna xwe ya ji bo danûstandinên aşîtiyê bi Ukraynayê re careke din dubare kiriye. Rusya û Ukraynayê bi berdewamî êrişî hev dikin. Wezareta Parastinê ya Rusyayê ragihand got pergalên wê yê parastina hewayî bi şev 323 dronên Ukraynayê anîne xwarê. Wezaretê diyar kir got dronên Ukraynayê li ser 21 herêman û li ser Deryaya Reş û Deryaya Azovê hatine xistin. Navenda operasyonên Herêma Bilgorodê jî ragihand got êrişên Ukraynayê yên dronî de got gundekî Sînorî armanc kiriye. Kesekî miriye û yek jî birîndar bûye. Navenda operasyonan eşkere kir got êrişî gundê Pirvîtnê yê navçeya ve Develeskî ya Herêma Bilgoradê armanc kiriye. Ji aliyekî din ve karbedestên herêmî yê Rusyayê ragihand ku ji ber êrişên Ukraynayê li ser bajarê Herîmezin ênî girava Qirmê elektrîk hatiye qutkirin. Hem demî van êrîş û gefan baylozxaneya Rusyayê li Enqerayê jî diyar kir got Rusya ji bo danûstendinên aşitiyê bi Ukraynayê re amade ye. Di daxuyaniyê de got ser hesabê medyaya civakî ya baylozxaneyê hatiye weşandin hat ragihandin got Serokê Rusyayê di civînekê de amadebûna Rusyayê careke din danûstendinên aşitiyê bi Ukraynayê re dubare kir. Di daxuyaniyê de bingehên danûstendinên aşitiyê wiha hatin destnîşan kirin. Peymanên got adara 2022 de li Stenbolê hat kirin û ji hêla şandeya Ukraynayê ve hat îmzekirin. Peymanên got tebaxa 2025 de li Ingoraj hate nîqaş kirin. Malpera Federasyona Futbolê ya Cîhanî pesnê lîstikvanê Kurd Deniz Ondav stêrka tîma neteweyî ya Almanyayê da. FIFA li ser malpera xwe ya fermî raporek li ser Deniz Ondav belav kir û tê de wiha got. Deniz Ondav yêdeyekî super e wî tiştek ji Almanyayê re aniye ku di Kupeya Cîhanê yên 2018 û 2022 de nebû û di qonaxa yekem de hat derxistin. Malpera FîFAyê got ku Ondav kurê dayîk û bavekî Kurd e û ev agahî da. Sezona borî di 46 maçên fermî de ji bo Stuttgart 25 gol avêtin û 14 asîst kirin. Destkeftiyên wî yê herî mezin a bi wê tîmê re birîna Kupaya Almanyayê ya 2025 bûn. Dibe ku hîna demma be ji bo ku Ondav ahenga serkeftinê di şampiyonekî mezintir de bigerîne. Ew 19 tîrmehê ku tam roja maça fînalê ya Kupaya Cîhanê ye dibe 30 salî. Hunermend İbrahim Xurmalî di hewildanekî bê hempa de
مالا خویا li Slêmaniyê veguherandiye navendekî zindî ya parastin û arşîvkirina hunera Kurdî. İbrahîm kesayetî wêne û belgeyên dîrokî yên ku ber bi wendabûnê ve diçin ji nû ve zindî dike. Di serdemekê de ku gelek nirxên çandî û hunerî rûbrûyî wendabûnê dibin, hunermend û dilsozê çanda Kurdî İbrahîm Xurmalî bîranîn û hunera Kurdî dibin banê mala xwe de dilerîzîne û diparêze. İbrahîm Xurmalî mala xwe ya parêzgeha Slêmaniyê veguherandiye navendeke zindî ya arşîvkirin û parastina hunera Kurdî. İbrahîm Xurmalî bi salan e xebat û daxwazeke mezin a kesane berhemên hunermendên Kurd ên kevnûn û kasetên deng, vîdeo, wêne û belgeyên dîrokî yên girîng kom dike. Ev pêngava ku ji hezkirineke kûr a ji bo çandê dest pê kiriye, îro bûye arşîveke dewlemend ku dîroka mûzîk û hunera Kurdî ronî dike. Li seretayê minalî we xuliyayek li ser mabû ke bitwanim arşîvek li goranî hunerî millî netewekî xweman arşîv bikim. Hela minalê û fikrê li mêşkima bû. Mala İbrahîm Xurmalî ne tenê cihê jiyanê ye, lê belê cihê hafîzeya hunera gelekî ye ku divê wenda nebe. Xurmalî got ku di sala 1977 de dema temenê wî 12 sal bû, wî dest bi komkirina berhemên hunerî kir. Li hefta xewtewî tê bakum hendek şîrîtî kirî, min şîrîtekanim lê eda û emana aşiqî hunerî Kurdî bû. Bêtir ki aşiqî hunerî Kurdî bûm, her xwe li sereta we bi deşrî destî pê kir. Duayê bû bi 20 û 30 û 40 û 50. Îtir duayê wî bû bi jimareyeke li asayî derçû malek asayî şîrîtî hebe. Îtir wirde wirde timoh girtimî û bakum parêya me rojane koma kirdo hefteyeke meha bi şîrîtek. Ew şîrîtanê ke ew serdemane bi rasî baw bûn. Ev hewldana İbrahîm Xurmalî nîşan dide ku her kes dikare bibe parêzvanê çand û dîroka welatê xwe. Yani huner nasnameyê millete gela. Eger her gelek hunerî nebe nasnameyê niye. Taban milletî eme bi huner yani em hunere nebe em gorane bêjane nebe rasî lewanê zimakeman ku êsta paraw nebûye. Di demekê de ku saziyên fermî carnan di vî warî de kêm dimînin, mala Xurmalî mîna mûzexaneyeke taybet deriyên xwe ji bo evîndarên hunerê re vekiriye. Hînerên me bi vêya wayê em giştin dawyan û çên xwe. Heta bultenekî din bimînin di nava xêr û xweşiyê de.